Kada je reč o tehnikama prepisivanja, 60% đaka koristi puškice, oko 35% se koristi timskim radom, gledanje u rad do sebe i slično, i 5% ljudi koristi bubicu. Mi ćemo vam danas izneti neke nove ideje za prepisivanje koje do sada niste vidjeli na kanalu. Ostanite uz klip. Na prvom mestu je prepisivanje uz pomoć kapuljača i drugara koji sedi ispred vas. Napravite puškicu na malom papiriću i zalepite je sa zadnje strane duksa, ispod kapuljače. Kada se profesor odalji, drugar može samo da skloni kapuljaču sa strane i vi ćete vidjeti sve što piše. Nije toliko jednostavno, ali ako pokušate, obavezno napišite ispod da li je bilo uspešno. Sljedeći način prepisivanja je da sednete u neku klupu do zida, pod uslovom da je do zida neki pano. Na tom panou samo prelepite dodatni papirić, to jest vašu puškicu, i nema šanse da se provali, po meni najjednostavniji način za prepisivanje. Isto to možete uraditi i na tabli ako je skroz ježvrljana, jedan deo iskoristite i napišite sve što vam treba. Uklopit će se i bit će neprimetno, a vi ćete lako prepisati. Ok, sljedeći način je malo pokvaren, pre početka kontrolnog u WC-u napišite puškicu ili bar neke najbitnije delove, a zatim kada počne kontrolni morate da smislite način da izađete na kratko iz učionice. To je možda i najteži deo, a kada izađete i odete do WC-a samo pročitajte deo koji vam je potreban. Ovaj metod vam može pomoći ako bude test na zaokruživanje, a u suprotnom nećete moći da zapamtite cijelu stranu teksta. Mislim da smo mi na kanalu pokazali bukvalno 100 različitih načina za prepisivanje, nije preostalo još mnogo ideja, tako da ako vi znate neke cool ideje napišite dole u komentaru. To je bilo sve što se tiče ovog video klipa, a mi se vidimo u nekom od narednih. Obavezno pogledajte novi klip koji je upravo izašao na drugom kanalu.